now we're going again to Cafe BAI for our breakfast. So we are waiting for Christine to go out at the CR. Here is Christine wearing all black. Ang label, so sexy. So we're going now because we had kuan hang ganahan si Christine higop og init nga sabaw kay gidanghaw. Pukaw my husband if he's still here. Hala, mag-breakfast na ta. Awa pa ka? Awa na lang me. O pa na sila na ready. So, kami ng pagpas ng uy, wa na balik nila ang mga lingkuran nun. Kang kuan, ila vice. Ganda. 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 Baka na sila ba ganda? Check attendance. Yes, sir. Thank you. Okay, now we are cleared. So, makakaon na ta breakfast at Cafe BAI. Here we are again. Malibog na sad mi anik unsay among puniton. Good morning. Morning, engineer. Wala ra. Nag-uwan man. Daghan kayo din oh, bread. So maglibog ta og pili diring dapita unsay ato ang kuan ato ang puniton. Okay. Daghan kaayo og putahe napa dito oh. Bye. Unsay gipangita nimo? Unsay imong gipangita? Wala. Naglibog na ako ang darling sa iya ha. Ayaw lang daghan ng pan. Napa dito galibot ni sige.
Cucumber, pineapple, watermelon. Wala mo kitag bulad. Naay kuan dito by fish, sardines. Balik na ko dito, wa na ko laing makitaan. So mabalik na ta kay naglibog na ko, wa ko laing makitaan. Pinoy food or gyud ako ah. Bit-bit ko kape kay mga pe ko dito. Layo kay hakutan og kape. Diri may nga side kay mingaw-mingaw pa. Here. Mana mo? Asa sila? Sige. Ako sang kuanon ha, hatod akong kape. So diri may ni pwesto. Ha? Unsa may naglisod og kuan? Kape, dugay kay nilibot kape ray na daw. So maura gyud ni sa kadaghan sa pagkaon, maura gyud ni akong napunit. Unsa ni pangan ani? Tosino. Okay. So tosino ra gyud, tosino nga gamay. Utan with kalabasa nga gamay, unya usa ka chorizo ug sardines, croissant, kaon ta sa ilang croissant, parisan na to og coffee, ug si Christine wa ka kitag sabaw, kidanghaw si Christine og sabaw, nangita si Christine og tinula unta sabaw. Kumusta imong pagkaon diha lab, Kira? And here is my darling. Tanawa ang pagkaon ni Kuya Amay. Oh, gamaya sa pagkaon ni Kuya Amay ginala. First round. Okay. Kaon ka. Wala gini mo kuan. Aya, sige. Wala lagi tayo kuan sa atong table, mga ngani pala. Usa, kumpiyansa ko, usaray akong gidala kay nagtuo kong naadiri sa table. Manguha ko dito kasi naa sa ilahang lamisa. Let's eat! Okay. Kaya itong tilawan ang sardinas, kung lami ba ang sardinas. So kung ganahan mong taho, naasay mo, suroy nga kuan na ay taho. Na ay ubi flavor. Kuan din hiya. Sige, mo try ko no siya taho. Dalig-duha ko yun. Apil ka, sir? Ano po, apat? Isa lang po. Ano po flavors natin? May ubi tayo. May ubi? Flavors na ubi. May brown sugar. Brown sugar lang. Brown sugar isa. Isa lang? Para sa kanya lang?
Ano po natin ma'am? Ramihan po natin or something sakto lang? Sakto lang. Dito po or dito? Kaso nga, half na siguro. Ako din half. Aduha di ay. Na, Half nga brown sugar. sige. Nga din yung ube o kamo lang ni... Kayo lang ang naglagay ng ube. Kami lang po ang meron na. Usually walang ube, no? Ordinary. Actually, yung sa talaga sa labas. Pero Only at buy. only at 5 because ang sabi po nila guard, uy, bakit nakapasok dito si Pako sa labas? Hindi po joke. Akala nga namin kahapon nga, uy, may nakapasok na kuan. Pero ganitong taon na magtatapos din sila. Okay. Ganito talaga all year round. Sa service po, nagtataho din ako, nagbo-buffet, nagkikwin sa buffet. Pero all year round may basta breakfast may tayo. Basta breakfast, may taho talaga. Pag lunch, anong meron? May buffet ba ang lunch din? O breakfast lang din? Breakfast hanggang dinner. Hanggang dinner? And then, meron rin panadera. Yung babae na nagbalak ng Mga kuan, kakanin. Walang balot. wala. Siguro daw sa uno meron. Walang beer. Sa lunch na dinner lang po yun. Ha? Lunch? Lunch and dinner. Dito? Talaga dito. Pero isang bato lang. Hindi po, it's unlimited. It's buffet man sa so if you can. Okay. What do you want? Morning. Good morning. Kasi dito na lang kami iinom. Pinas mo yun. Ay, kung ano na, buffet na lang yun. Try may sabay nga taho. Na sila'y ube flavor. Pero ang among gi-order brown sugar lang kuan Dado lang po, sir. Sabi usual. po nila, sir, ako yung presidente nung una. Dito po lang si Makapagal. Okay, here. Thank you. Enjoy po. Thank you. If din gusto niyo po, sir, tawagan niyo po ako po si Mr. Okay. Just Dado. Thank you, Just Dado. May Google QR code. Thank you po. Gamit na po yun ng camera kasi yung camera natin nag-i-scan ng code. Okay. Bye-bye. Thank you. So, mao ni ang ato ang i-try na to ang ilahang taho. 2 p.m. regular rate 1,000 Bye. net per person Monday to Thursday. Living life every day, late at night, not okay. Guys, mo-check out kami karon guys. A better day, fuck me. Bye guys, bye. Bye guys, bye. Anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want to save me. I like to be my Uban own na worst kaayo enemy. amo There's ang no risk mga if you don't try it anything. kuan din. So I'ma just keep Wala trying. ita ka room See you in tour the pero next life, sige to lang be a next better me. time. I don't take my life all straight, gotta flip it and grip it and go and get it We next are way. What's checking wrong with me? I just kung feel wala weight pa may pushing on my chest and it squeezes till I nahihiling. suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Oh, mura ka kuan. Some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard?